köten, onyon körülen kalın. Sana ünen her cılınan, sana ünen her cılınan. Dostunu kıstığından tımlı oğan yoru, sen kız tarçanını onna kördek nardah maskaratları üyere götü görsüyün. Oğuz aspıdın sanan keliğin, kere istin eyle kağıddelerin isten körün doğu yoğun. Sana yoluna. Yollar attak diktim astımlı samay ügeliger. Keremanı kök karıya sulusların sağallar. Umay sırda sulus put, sana yılga soğuluya. Yolu sirdir sucuk put, sargılakta karıya. Sen kıspınan tarçanalın, kelerken barabet alır, keskile keleten den tıllı. Alıp da sana cılınan canım sergem, ünen iher 2 tığınca 15 yılınan. Gelen iherin sana cılınan, idi istin eğerde boloktun. Kodu sirsilliyetin aksaba derçimin, sana cıl taytırır mişerin ingeren. Irıbıt eheğe sırdıgı sağıktın, ünkübüt eheğe yörünü yükselttin. Törünen terbenen muha erinden, elastik beberen kazasılıyı. Körüğün, sergeğin, kendi dağıtta, kılamıt gerek yergele, gülgüminen tavayından. İhiller, evet tövbeler, gördek, nardak, maskaratlara. Üle yörek artista, ider ayar doğurda. Kere con doğurhan olur, gıdıl diyor beni görüyorsun. Görüyorsun ölümnes üreler, üner saydarı çoğurda. Kekkelehin olur, keskili diyor be canım. Dile
sayağız canına. Sağlahan olur sarıl dürbe canı. Gere beli canına. Kinige kahır arkasında ederdi erçimler. Erçim dürbe canın. Саңадыл, саргылақ саңадыл. Эхеқа бүгінге әғірді әтәбет. Әгәрде хеке элеккей бар жоңға, элек эягас уранкай сахаға. Uygu bıyın ubaydaq, istini iyi ejidaq, Vörü küdücügelek, narın taptal arkıstaq. Öre sana ыңытын алгыс тылын аныбыт, бала сана бастыңын ыллы тоя ыйтабыт. Быйыл пиһэка аммалуһугар культура уонна духовнасылыгарынан бейген элһилеппитигер арастырэһин боланаста. Ол курдук терителер уонна төрбелер икки ардыларыгар элбек күрек боланаста. Большие танцы, саскы сирейдер, таптал олақ табырына, сидес бала, ытчат неделете. Төрбелер икки ардыларыгар аға олунан, ахуқай күреға, İdehe 2-14, onda da atın kurturnay terehiner, onu tahanan sportivnay kuraktar bolan astılar. Öleleritten bu sarıp bolan beygi terehiner betiger, köktaktı kıttıbın terettilerge, onda tölbelerge, tügeninen tuhanan, julur sınyalan kirin atıttan barga maktal bıtın terdebit. Культура оны духовна сылаты мүктенері ағаяқ час қалды. Быйылғы ұтылығы тәрелтелер иккардынағы күрек бүттіміге тақсыра чуғата. Қаялара бастың ғайылақ тәрелтті түйелбе боларын сотару кәменен білек бит. Білігіні көріні сәрген ahығын, bu сылы самай çalqay kıttaçıların tümüktür əğirde konsertların. Sığınağa körsün ederdi emçimler, odun kan vokalnay ansambl olattırın.
Kıya günden gündü bütün tekniğinin mutlakları. Ehegini benim yer 2015 yılının ikinci isimlik ağırdı değil. Ağrım diyeğen sanatında sanat satanın separat ülsenin dokudan tabularını kalbar var olduğunu. Benim maktabının devlet oskola kadifliğinin adından yakın düşkünü olduğu tepkilerdi. Şu an yok olduğu tepkiler Olukta administrasiya cumhur sınırlar ki kayıtlık tepkiler. Ayşiye Tanrı'ya ikiz mesele kıyılatlara, ödül noktan koyun, eder uçurallara. Barı bir sanadan öğütsün, üstü şüvetlik, nehlek bir tuğur üleliğin dermin, bu kadar hareketin üstü tübül ünramın. Üccet nedenetini küreğin kıttığılahtırı, köküllik eder ülehetlerin körüyorun. Sığınka, Lucy. Sağım adı behim boğla. Maman kelkenin bakın dedim mektemek boğla. Ana men internetinden bir kığıgıtta bir istime.
Figurata ağahon, toğuhon, altıhon, toğuhon. Hon suhoqta. Kapkara karakta. Ata şübeyin. Lucy de. Lucy. Lucy. Hatta jaska kayatta kalayak po buda. Beri marata, mamat de kalat David. Oh, gue banyak sih ya. Oh, oğlum yakın takısı. Jajalan ben mustan herhalde. Hatta bir. Benim öpeceğim. Mama kıranı bir biter. Kanna mama yine tekrar edeyim. Disco! Mama yine tekrar edeyim. Başlığında bütün ehligin ortaktırı. Ehligini biçer, o sağın kolektivin atıttan. Kerem her 2015 yılından 100 sürat bititten
5 yılından benim ilgi kolektivim bütünlüğe onana karşı duadıktan, onun öyleyekleri vattırıktan, yetiştiğin ağlarım teretlerin, ona bağırıp kadar soka, üstü ültük sütüyleri, yolu sorgunu. Часов дверей распахнутся вдруг. Я войду, разорву ваш привычный круг. Уведу, украду чудо грешный круг. Казанова. Карнавал в этот поздний час. Настоящий скандал среди знойных глаз. Это я все смешал, заморочил вас. Казанова снова заводит меня. Танец ночного огня. Я одинокий бродяга любви Казанова. Вечный любовник и вечный злодей сердцеед. Но соблазнять не устану я снова и снова. Так и останусь бродяга один Казанова. День и ночь, круговая страсть. Новых губ, новых слез, роковая власть. Эту дрожь, этот вздох я хочу украсть. Казанова. Карнавал в этот поздний час. Настоящий скандал среди знойных глаз. Это я все смешал, заморочил вас. Казанова снова заводит меня. Танец ночного огня. Я одинокий бродяга любви Казанова. Вечный любовник и вечный злодей сердцеед. Соблазнять не устану я снова и снова. Так и останусь бродяга один Казанова. Я одинокий бродяга любви Казанова. Эйгиннеги тигер күбей вокальный ансамбль. Bir sana mıydı, bir maddi
Bağlamı da yaka bu iki çubuğun bir suka sanam kıpları sağlıktan isteyen topluluğun testaları karobay bulun var ihlem eylem bulukayın tüksülem bulukayın vanna testaları kadar göster olahu vanna jollah testaları kapı jollah तेरे
Sana canından ağırdalı kalla. Bani Embara. She's crazy like the fool. What about Daddy Cool? She's crazy like a fool. What about Daddy Cool? I'm crazy like a fool. What about Daddy Cool? Daddy Cool. Daddy Cool. Daddy Cool. Daddy She's crazy like a fool. What about Daddy Cool? I'm crazy like a fool. What about Daddy Cool? Daddy Cool. Daddy Cool. Daddy Cool. Daddy She's crazy about the daddy. Oh, she believes in me. She loves her daddy. She's crazy like a fool. What about Daddy Cool? I'm crazy like a fool. What about Daddy Cool? Daddy Cool. Daddy Cool. Daddy Cool. Sanatlarda to'lan istem. Yürü kağıttan arttı kurduğundan kabarı tanıp onu çekip meni. Görsün biciye bakar ne?
Ыллыр Петр Ефремов. Репортажыттан. Eğin ağlarga görseri Eğinin sergesti kamarı Eyyahe sibeki bereri O gömüz sardama utağam Tamaka çağılla oynadı Kutu serenen ata Nağılık unuk burada Sergesti hamari Eyyahe sibeki biereri Süreğin seslerin ari Sitte hor ustunan olguydu Eğin geden hamabın Sibeki sıdınan Nağılıp doğuyan Dınabı Nağılıp doğuyan Dınabı Съемка. Операция. Гыг.
Baba kılama. Anlas bir güldüm, elini demeye kıldım. Olmaktan maktan, anlamdan kevis. Oğultanata, gündüğü satta, odana barıtakma. Kızgın beğen göre kal, münenin lugar kiriyağım. O debe, Sağın yakın meha uğlarız. çibisi tabi. Bugün sana çok. Saatler kutumu konu kirelendiriyor. Bu da kuyduğu da kuyduğunu öldürgenlik. Şaşlık. Yeter bit. O da kayıp değil. Öyle bitti. Bunlara mı yapayım? Bunlar efendi bu kos. Ke tuhuma Türkiye'ne baktı bunu diye kostan mı da lak tutuyor şaşıldı dedi. Kata bihi banda ora be berahain tirbut. Sampai sekarang betul. Betul lah betul me. Ini lo no ini sih jam hayat no kan. Kakak tahu tuh kata ni hal rok kau be berahain tirbut. Hah, tuh baca itu berahain hat. Ayo, mau kayak gitu. Bitti.
gününe, sana yılından, ödün nehliğin alastağıtıra, ehigini bargıtın, sana yılından, balığının kimnatıktan, itidik istinlik, eğer delibit. Bakarabı teniyaka, gelen yasılga, uygun daromyanı, can çaltarıydı, tumunun, il eyen ırkestin, sitihi settistin, jollarından sana yoldan. Benimleri balı hürreklerin vokalnay ansambla.
Görüyorun Sides tamahanan tigilli bit aras bıhılaq anıgılı fasonlaq platiyaları.
большие танцы күрәккә йылақтыра. Сама үйнеріс тылынан әғірделер бөдін хелеген бағылыға Сыргылана Васильевна Борисова. Саңа жыллағы жара кехерінен күнді. Дауыттар әйгіні барғытын үйнен ер саңа 2015 жылынан едетік істіңдек арды ербін көңілләң. Сылбыт түміктелері олық кіра ағаяқ час қалла. 2014 жыл бияқа культура онна духовнас сылынан білдерілен бұл бейге көрдібіт. Ол сылға анан ұтылығыт мероприятиялар тәрәхіндер онна арас күрақтарға күттігіт. Бұл нәхілек бары жонун тәрелте онна түйелбе олықтақтыра тәрелте нәхеттері бары бұл күттігіт. Тәрәхіндерін бейге бүгін кеге бұл отчоттурду, түміктүрду көрдібіт концерға. Оны білген оттан түмік тақсыға, оны бейге білек бейт. Бұл сыллағы түмігінен тәрелтелерге, онна түйелбелерге, кім бастықы местелерге, онна отын қайдақ өлілен тексібетін оны білек бейт түмік тахарақтыра. Антон мен әйеға яқын бағара 12-15 жылға бейға Сақасырегер предпринимательство сыла билерилинне, Антон амма улугар бетереннер сыллара
2015 yılga kıyı hep 10 yılın beritir bir bıhıtnan biyaha veteranlar ga anallah sıl bolan bu 2015 yıl bıt barıta terehinler bit onno anallah boluqtara onatın Respublikaga предпринимательство сылы билериле бүтін быхытынан онно ми anallah terehinler boluqtara Өлебит онлук болуғаттан 2014 жылға биһиги кәкке ситихилерде ахтымыктайнар өт бұсылы әлбәқ үйрілләқ солонларда ақпыт. Онаттан эхеха bu manna bu terehnerge baralarga hüdaq köxtöktük onna kurutun bu beyagat bagat tügütünen hüdaq çöydük kıttıbı kıtın ehigin bargıtıgar dirin maktabın bilderebin onna 2015 yılga bağırabın eheha bargıtıgar Kıdana Gdarovyanı kas birdi cekergenge 2015 yıl doğarı sitihilere halın bargıtıgar öydönümtü onna Üçügey bay bu kihi sanatın üyerder onna kategar aras eheka beyagatiger anamıt bu terehinler bolunlar sitihiler kelinler bargıtıgar jol tüstenin onna ehege basınalar gıdalakka girdinler kadaktakta rakan tügenler de bolaktarına antan sanatın tüherbekke barıta beyvdikten tutuktağın öydömüt onna barı kahanan jolbutun olokbutun bartın beyvit elübitnen beyvit öybitnen sanabıtnan nakıqbıtnan Oğruğun onna barı jolhoğun den ıngırabın. Barı jolloq bolun onna bugünkü sana jıl joraki hedin naha şöydük üyeren köten ödü köte olulaktik atarab gıtıgar bağarabın. Грамотой и знаком за любовь и верность Организационного комитета по проведению Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации награждается семья Борисовых Афанасия Егоровича и Анны Прокопьевны за сохранение семейных устоев и ценностей, основанных на взаимной любви и верности, за достижение благополучия, обеспеченного совместным трудом и воспитание детей достойными гражданами общества. Москва, 2014 год. Көрәбет күрдік бұл манлық Москваттан, бұл за любовь и верность ден бұл Афанасия Егоровична, Анна Прокопьевна, Борисовтар жекергенлерген манлық бұл бәле келен бұл үрді көрілер, бияқатын барбыдығыр үрдіғ өрілер, бұл аны тұттарарбы көңіллән. Почетный донор России, Министерство здравоохранения Российской Федерации награждается Егорова Ольга Петровна. В Ангинском улусе награждается Афанасьев Семен Лазаревич, главный специалист администрации МО «Битюнский наслед». Дипломом третьей степени награждается
и Александры Владимировны, занявшие 3-е место в улусном заочном конкурсе «Сельская семья-2014». Благодарственным письмом администрации МР Амгинский улус-район за вклад, внесенный в социально-экономическое развитие Амгинского улуса, награждаются Никитин Петр Спиридонович, индивидуальный предприниматель. Тихонов Сергей Васильевич, сварщик Амгинского филиала ГУП ЖКХ. Неустроев Николай Васильевич, слесарь-сантехник Амгинского филиала ГУП ЖКХ. Гурьев Николай Николаевич, оператор квартальной котельной Амгинского филиала ГУП ЖКХ. Почетным серебряным знаком почетный гражданин Битюнского наслега за многолетний большой вклад, внесенный в социально-экономическое развитие муниципального образования Битюнский наслед, награждаются Жарина Дарья Дмитриевна, начальник Тюльбе Сарыл. Николаев Дмитрий Никитич, начальник Битюнского участка Амгинского филиала ГУП ЖКХ. Почетной грамотой администрации муниципального образования Битюнский наслед за большой личный вклад, внесенный в социально-экономическое развитие Битюнского наслега, награждаются Филиппов Николай Алексеевич, директор ООО «Стройлогистик». Семенов Николай Александрович, заместитель директора ООО «Стройлогистик». Нестеров Анатолий Семенович, руководитель Амгинского филиала ГУП ЖКХ. Тихонов Василий Семенович, слесарь-сантехник Амгинского филиала ГУП ЖКХ. Благодарственным письмом администрации муниципального образования Битюнский наслед за большой личный вклад, внесенный в социально-экономическое развитие Битюнского наслега, награждаются Тихонов Василий Васильевич, заместитель начальника молодежи
малочисленной пожарной части номер 7. Качаткин Михаил Васильевич, оператор квартальной котельной Амгинского филиала ГУП ЖКХ. Качаткин Михаил Васильевич. Чабыкин Иннокентий Михайлович, оператор квартальной котельной Амгинского филиала ГУП ЖКХ. Чабыкин Иннокентий Михайлович. Чириков Анатолий Николаевич, оператор квартальной котельной Амгинского филиала ГУП ЖКХ. Дечковский Илья Иннокентьевич, старший оператор квартальной котельной Амгинского филиала ГУП ЖКХ. Гурьев Нюркон Николаевич, кочегар-оператор ГУП ЖКХ. Неустроев Василий Васильевич, шофер ООО «Стройлогистик». Лобанов Никита Никитич, шофер ООО «Стройлогистик». Борисов Степан Алексеевич, шофер ООО «Стройлогистик». Харитонов Максим Алексеевич, программист редакции «Амма Олого». Онуфриев Егор Егорович, печатник редакции «Амма Олого». На сцену для награждения благодарственным письмом главы МО «Битюнский наслед» приглашаются начальники Тюльбе. Начальник Тюльбе Төлет Жиркова Вера Савична. Начальник Тюльбе Кутыл Аверинская Анна Тихоновна. Начальник Тюльбе Кескиль Иванова Анна Егоровна. Начальник Тюльбе Сарыл Жарина Дарья Дмитриевна. Начальник Тюльбе Арчи Кильбясова Светлана Спиридоновна. Начальник Тюльбе Эрчим Никитина Светлана Афанасьевна. Приглашаются начальники Тюльбе. По итогам культурно-спортивной комплексной спартакиады между Тюльбе, посвященной Году культуры в Российской Федерации и в Ангинском Улусе, награждаются сертификатом для строительства детской площадки на сумму 40 000 рублей Тюльбе Сарыл, занявшие 3-е место, начальник Тюльбе Жарина Дарья Дмитриевна. Сертификатом для строительства детской площадки на сумму 60 000 рублей Тюльбе Арчи, занявшая 2-е место, начальник Тюльбе Кильбясова Светлана Спиридоновна. Сертификатом для строительства детской площадки на сумму 100 000 рублей Тюльбе Эрчим, занявшая 1-е место, начальник Тюльбе Никитина Светлана Афанасьевна.
Битюнский наслед награждаются начальник Тюльбе Жиркова Вера Савична, начальник Тюльбе Арчик Ильбязова Светлана Спиридоновна, начальник Тюльбе Эрчим Никитина Светлана Афанасьевна, начальник Тюльбе Сарыл Жарина Дарья Дмитриевна. Благодарственным письмом администрации МОВ «Битюнский наслед» за активное и постоянное участие в культурно-спортивной комплексной спартакиаде между Тюльбе, посвященной Году культуры в Российской Федерации и в Амгинском Улусе, награждаются семья Борисовых Егора Афанасьевича и Татьяны Егоровны, Тюльбе Эрчим. Семья Ивановой Марии Ильиничны, Тюльбе Кытыл. Семья непомнящих Степана Гавриловича и Виктории Егоровны, Тюльбе Арчи. Семья Ивановых Алексея Николаевича и Розалии Анатольевны, Тюльбе Кескиль. Семья Поповых Константина Семеновича и Саины Ивановны, Тюльбе Сарыл. Семья Сутакова Ильи Юрьевича, Тюльбе Төлін. На сцену для награждения благодарственным письмом за участие в культурно-спортивной комплексной спартакиаде между организациями, посвященной Году культуры в Российской Федерации и в Амгинском Улусе, приглашаются коллектив СХПК «Петюнь», коллектив ветеринарного участка, коллектив Петюнской участковой больницы, коллектив туббольницы Орой, коллектив малочисленной пожарной части номер 7, коллектив реабилитационного центра Кёх-Ыллык. Дипломом третьей степени и денежной премией на сумму 10 тысяч рублей награждаются коллективы администрации МО «Битюнский наслед», спортзала имени Владимира Захаровича Неверова, Битюнской сельской библиотеки, магазина потребобщества «Амма», Почта России, культурного центра «Джулур». Дипломом второй степени и денежной премией на сумму 15 тысяч рублей награждаются коллектив Битюнской средней общеобразовательной школы имени Николая Егоровича Иванова. Дипломом первой степени и денежной премией на сумму 20 тысяч рублей награждаются коллективы Центра развития ребенка Мечарь и ГУП ЖКХ.
бу декабрьга дәүрләс ул сорактардан хиттибит. Аны бу менә биге бәяв тәртә руптыннан сәмә беләкне тарафын барам. Иванова Мария Денисовнага бу республиканская методисттар көрәктәргә баран 400 местеля ситиеден иһин. Чапыт лидера Артемьев Александр Александрович, бу бал молодежи республикага баран отличник молодежной политики болбутунан тетигистенеге адалетин көңүллән. Учреждениялар истергәреме, моның салаячыларгар, бу управление образования үпүт, конкурсугар, БКИланың беха салаячы бұйттан таста, Яковлева Галина Ивановна, ардылепі көмілі. Тельбясова Татьяна Егоровна, Эми республиканской воспитательлер күрәктәргә лауреат үртүгатын тиспитнен арды ирбе көңүллән. Ал күрдүк эми бу үртә улхан йөрүләр. Эми соңлун, онда ситихи, жохун, ал күрдүк биге бу жылур сынялан киммит. Биги улуспутагар ытылыбыт лучшее культурно-досуговое учреждение болан. Бу сүйстенчила гранга тексибитин Анна Федоровна нарда ирбин көңүллән. Чыгынна маргетигар, жолу саргуну, үтө доробияны, курутун, үйере көтә сылжаргытыгар багарабын. Эхигине әгәрдели кәллә, Жакускай коракка оларары бәдін бір дойдулақтары түмсүйлерін салаятчы Анна Томская. Күтүе кеге болуқтық күнді бір дойдулақтарым. Барагытын кәлбет саңа жылынан, сақлақ саңа жылынан күтілі аққарекемінің әгәрделейбін. Онна Жакускай коракка оларары бәдін büyük tümsülahtıratlarıttan itiğistin ağırdevine tebi. Bu sayın bihiga ammalığa üst kadınına ıhıqtır tühülge tutulduğu da onunla bütünden pürüttəq bütün bir manı kita David Kirillovich Davıdov olus üşey manlık sergelerim orbuda hep serge tur orbuda onu amma tümsütün atıttan kiniyaka bu gramata onunla toq bayak tarafını koyular. Bardı. Sırgalın krediye genel. Оркестр гөлелевин мен таға инструментын кенер онна балерин ойып хеттон бестағы дискома дикке дискалақ буклеттақ ол білебін мен ана үшкеннаға бейі басып бағылық бұттар бәліқтігін бәйім аттықтар. Маңда ки дисканы мен тұттарақтың бағарауын бүтін ортақ қолатыға бейбіт артықыстан. Күндари бүтін ортақ қолатыр. Олалар бағас тақпандырын. Яқын бағарабын бұл гран ұлбытынан онна амма ұлғығар Россияға культуралығына нағын ерерінен онна амма Федоровнаға менің кедеттен тұттарады. Барғытыға үлкен настроенияны бірағынеге бағарабын. Маскарад түмігін білгендері Давыдова Тамара Прокопьевна, жюри председателя.
Bütün giyenen Ümmet Sanacılığından bargıtın ikidi sini ardelibin. Onu olan tabii kade elbak maskarada kadar kınaman bir ya buyuruyor. Toğusura maskarat kiren tağısta. Onun bağı cüllür sübeleyen baramut tuğuk bir divet. Başır içinde pristerden sağlıyorum. Onun olan tuğuk kulubnika maskaraka. Bağ sadakan prister olan. Клубника bu Нестрой Надежда Панасьевна. Onu bu tatarnakta simyalara at devete, onunla kaza devete bu tanstır var bulun her şey buluyor bet onu vallahi günler töverek ettikler. Ne günlerge başırı kendine bazı takalar gider. Onun onlarına zorla üst mesle, gün bastığı üst mesle. Ona iki ya baba yağı obutlar. İki ya baba yağları bağları dedi. Bu hasta. Bastığı ikisi mesleğini kara onlay kaza diye okudu. Kuruşa kara danstak kaza. Kimi? İkisi mesleği. Onun olanlar kırılmayan kaza. Они кисместы. Молодец. Полина Гришнова постоянно маскарад Буарова. Он эти хамай бастыгы месте бетен маған улахан каза. Маған улахан каза. Sünyanın, kıstavargıdır, jüvücüye jıl kellin, etegirli barı sanavgı sallananın, tokkudavgı tavulunun, kıstavarı kırdak, eylap, tümsülap bu vakayın bısıldı. Vay balarım.
Саңа